Ki MLA na kaseng United Democratic Party UDP na Meghalaya kile kendo ya Menteri Korbari ke Sarkar Pedang Amit Shah New Delhi ban pensengo pada keran lo kimat ke bakta ke jela. Menteri ke Sarkar Meghalaya bala kemen rembui ulithu bakadau jo kene keji kendo ke bakerki ke halor ka FCRA Amendment Bill. Ke bau Amit Shah lo penskam bakan trekam nang ni syakamat lane perspektif. Badan Pak Yaka syaka Joint Parliamentary Committee kenang bagi Biden benta kini aban ajing mud. Nalur kani halor ka Meghalaya Residents Safety and Security Act MRSSA Amendment Bill. Katanat Korbari ke Sarkar Pedang kala betha ke Sarkar Jela ban penbetchwa gilai tili kimat ke badang saateng. Haka kam ti do yong ke UDP kala kerpat ban penkela ya ke MMDR Act kat kandai sepasan puhinyo kat kum kejinglong jengman jang Meghalaya kenang bagi try par ke badan kijaka ki barit kini alat ban tray bat pen email ka kamai. Halor ke jeng kentop ika ketian khasi bat garo haka 8th schedule jang kariti sensyari. Menteri Korbari ke Sarkar Pedang ulai ke jeng kermen baka kam kanang ya cekamat kat bahalor ke jeng pengkerja iki harijan na tem yo maulong. Lapan tip baka dan kejing ekran bat kijipai ban mang ya ke defense land. Kaseng kalara aru ikamat jong ki hendriau hadu henyu hajar ki beriau ki barang bat ikan yam tenrai. Kenang begin yo ban penhap na ki haka top ki red pad ne minority. Bat bani ujung mentoy ni ki skim jong ke Sarkar. Kabau Menteri Korbari ke Sarkar Pedang lakular ban bishar benia. Halor ke inalain permit ke UDP ke Labanjur ya kejing don kam jengki kendon menedai ke jat benriau wala ke jela keladon ya ke 6th schedule bat ke Land Transfer Act. Halor kejing pensyai ya ke public hearing na ke bentak environmental clearance bagi kejing kerpat ban penyo askawai ke Surok Ba ha ke international border ban kentiu ke Kayi Pateng. Ke UDP ke kerpat ru ke Sarkar Pedang ban ai ke one time assistance na ke bentak ke State University bat ban sengap berburam ke Surjung Pat Ba halor kemat ke bedai bat umar po kendo uranium. Jimpa kelaya ka FCRA katkum ka amendment bill arajar kunriu kumbang lai tho yapi ha ka jing ijonga kadon shibon ki banbu jing ladangim don ka jiyasha den ta dawn do to sking on yapi bangin persang ban yo appointment batu Union Home Minister ban ya peliu jengmut halor kane bangin snot ho ta nga ai kuble ya Home Minister ba hakapor ka balangkot ulala ban ai pore ni ba ngin ya kendo ta kiji ya kendo jengi kalong nakabenta ka FCRA Henry jai bangila Don lang ang ilayok ya kalat ila kren kro shibon ki HA ki ba day na benta ka state ka jung dialog ka FCRA amendment bill arajar penriu ula ay ni ka firm assurance ka ba nongkong ladapas yak angro kamday retrospective kade melong prospektif kane kade gawe dengan sngeu ba kata kade gawe naki clarity kabangi la banyo kabaar ba ya kane ka bill kin refahi syaka joint parliamentary committee khnang ba kin la ban study ke stakeholder kin la ban ai ya ka jingmut ke jengki bat kumno ba ka ain ka badon ba kanam kta ha ka ba le ya ba han re kanam kta ya baro tekine ki artli ki melaban ong kita ki jing pensngeu ka ba ula pensngeu hangi ka ba ka ba ngia kren kumbat latif hi ba na hoy uchip minister nakaway ka por sa pon may tamenta ulalay ulaya kendo ya ka banya kren ha ka nag issue ka bang kren bat kum juro ya ki wepat ki issue tangiru kum ka political party ngishin ro banya kren bat ki wepat ki issue ki be kren ba ni tip ba ka MRSSA amendment bill kasakot
wan ada ka lepas daka assembly lapha su corner padu corner ula refer ya ka saka home minister tengi na keleng gajongi kerpat ya ka ya home minister unpe bangin yo ya ka approval teka jawab ko lang orang ar likely ki point ki baka state kan hapit me harin kata laban manjur ki kita ki point dengan patip tat hadu bak undaki lapha shene lalaki pha ni satip baki kita ki point ki ba modify lene ya kata kumno ka ong ka instruct kam sing septe analo kabalai kabang ya kren kalong ba pile ihi ka na doi khak dai spa nyu pho kelas dang ga jingti do yong jung ni shade hado arja khatsa kalong kabaya be yarti henry san kan san na ke daw jong ki jingrai jong ki authority da kala long ka bathut ka bawara jing e ya ka jing long jing man ya ka kamai ka ji jong ki breu hapo ka state ka jongi ta ka sarkar nado aja khatra hapo ka jilang jong chief minister badan buram jongi kala persan banya kren bat ka sarkar india na ka benta ban banra ya kita gaji pekelah ka ain ki bayde wat kum ka jaka ka jongi kangiru ngi banjur ba kin pekelah ya kan di arak 1957 taking into consideration ya kan ka jinglong jingman ka khindaw ka siap ka jongi namar pakai umba piti pihangi karno kita ki break ke badan dagi spa hektar but sakaway kalong ba udaw yang sangi bangin lehi dakta ki open cast ki kamlong ka basok namar ba ka jingreben udaw yang ndai kum sya art ni yo na report ni report sani yang sipot arput lai put kalong totally kalong dai na kadaw ngamla klemda ai buram ya o professor jiswel ka to kapor bakila Kenya kaneka coal mining jongi kumka cottage industry namar ba kiri kibarit tengi akren ya kata ba kin penjensur ya kaneka ain knang ba ubri ubadan jakaru unyo ban trade